Basna bawarung di pinggir jalan Ahmad Yani. Buka 24 jam setiap hari. Mahadang buhan supir angkutan barang, nang hendak beristirahat kauyuhan di perjalanan kauyuhan, lalu singgah minuman. Ada nang langsung memesan kopi panas, ada juga nang minta masakan mie. Liwarimu ngacil Basna langsung melayani. Tapi nang maulah aku bingung wan heran melihat kelakuan Acil Basna tadi. Imba tuntung menyiapkan minuman, lalu tuntung mantar pesanan Acil Basna. Tina kelihatan malanji, duduk sambil bau pangwan orang. Tina kadada beisi rasa supan lagi. Kada peduli pandiran tetangga disambat orang di sana sini. Acil Basna sadarlah diri sudah Tuhan. Perbanyaklah istighfar di bulan penuh ampunan, bulan suci Ramadan. Acil Basna, acil kau korban zaman. Katujuh bapak kayam sarabakan tak berbaju handap kelihatan pusat dasar kadada supannya lagi. Acil Basna, sadarlah. Acil Basna, istighfarlah. Acil Basna, tarik til. Masalah waracil anggap benar, dilihat dosa, kada dilihat barang bagus. Astagfirullahaladzim. Tapi nang maulah ulun bingung wan heran melihat kelakuan Acil Basna tadi. Imba tuntung menyiapkan minuman, lalu tuntung mantar pesanan Acil Basna. Tina kelihatan malanji, duduk sambil bau pangwan orang. Tina kadada beisi rasa supan lagi. Kada peduli pandiran tetangga disambat orang di sana sini. Acil Basna sadarlah diri sudah Tuhan. Perbanyaklah istighfar di bulan penuh ampunan, bulan suci Ramadan. Acil Basna, acil kau korban zaman. Ketujuh
tanpa pakaian sarabakan tanpa baju handap kelihatan pusat dasar kadada supannya lagi acil basna acil basna acil basna